ukuduka. Baba wethu onamandla onke siyinikela kuwe egameni lika Jesu ukuba sinamathele kuwe uNkulunkulu wethu ukuze uNkulunkulu wethu konke ukwehlisela uNkulunkulu wethu ongcwele kithi sikwamukele Baba wethu ongcwele kunye sikwamukela ngokukholwa uNkulunkulu wethu onamandla onke nanti ke isizwe lakho uNkulunkulu wethu nalo Baba wethu ongcwele usilele kulona lusuku ukuba lize uNkulunkulu wethu emphefumulweni wethu nalo silamukela ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga abathandekayo, siyafunda izwi lenkosi bazalwane chapter 23 encwadini kaLuka verse 45. Verse number 45. Ilanga lafipha inqo sethempeli sadabuka phakathi. Jesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Esekushilo lokho wafa. Kwathi induna yekhulu isikubonile okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu yathi, ngempela lo muntu ubengolungileyo. Zonke izixuku ezazibuthene lapho zibukela lesisehlakalo kuthe sezibonile okwenzekileyo zabuyela emakhaya zidangele. Bonke abazana naye nabesifazane ababemlandela bevela eGalile bema kude bebuka lezi zinto. Amen. Ake sithinte bazalwane le ndaba yokufa kwaJesu. Haleluya. Sibuke nazo izinto ezimbalwa ezilotshwe lapha kule ndaba yokufa kwaJesu. Aziningi kakhulu kangako izinto ezibalulekile kakhulu ezenzeka ngesikhathi uJesu efa esiphambanweni. Kodwa izinto ezibalulekile amazwi ayisikhombisa uJesu awasho elenga esiphambanweni. Njengoba sithatha leli lodwa uJesu alisho elithi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Amazwi avama ukusetshenziswa kakhulu la mhlambe einkonzweni zephasika kuthiwe amazwi ayisikhombisa. Kodwa into engiyaye ngiyibuke kakhulu mhlambe ethi ukulahleka ile ndaba ethi umthandazo wokugcina kaJesu. Mhlambe kuqhame kakhulu amazwi ayisikhombisa esikhundleni somthandazo wokugcina kaJesu. uJesu ngesikhathi elapha esiphambanweni amaningi alamazwi ayewasho lapha yana wawasho engumthandazo ngoba wayesemthandazweni. Kunamazwi owabukayo ukuthi angeke ashiwo ngumuntu engeke emthandazweni. Kodwa kufanele uthi uweza ukuthi aphuma kumuntu osemthandazweni. Haleluya. Alibonke igama lenkosi. Akhona amazwi aphuma kumuntu obekade ethandaza. Ticala amazwi lawa akhulumayo akhulunywa umuntu obekade ethandaza.
bese kuba khona amazwi la uyaweza ukuthi lana ngamazwi uJesu awasho esemthandazweni. Amen. Uyabona nje leli elithi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Amazwi la angadingi ukushiwa umuntu obekade esemthandazweni, kodwa ashiwo umuntu osemthandazweni. Ngoba uJesu wathandaza uJesu sebezombamba wakhuphukela entabeni wathandaza abalala abafundi bakhe. Kodwa nangesikhathi esebethelwe esiphambanweni uyeza ukuthi uJesu wayesemthandazweni. Ngoba uma ethi bathethelele baba uyeza ukuthi umuntu osemthandazweni. Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Hayi abakade bekwenza, kodwa njengamanje lokho abakwenzayo abakwazi. Abashayayo, abagwazayo, abenza nje konke lokhu kumkhafulela ngamathe, izinto ezazenzeka khona lapha yana. Kodwa wathi nje baba benze njani bathethelele abakwazi abakwenzayo. Uyabona amazwi akhulunywa umuntu esemthandazweni. Angithi niyazi ningamakholwa ukuthi nithi ayikho into enzima njengokuthethelela umuntu. Usha amakholwa athi inzima uNkulunkulu wayivala izulu engafuni nalo ethi asithethelela abantu. Ngoba kulukhuni ukuthethelela ngithi. Yini edala kube lukhuni ukuthethelela singabazalwane sindisiwe ngegazi elibomvu lenkosi yethu Jesu Kristu na. Ukuthi amanye uJesu wayisho lento hayi ebuye emthandazweni, wayisho esemthandazweni. Uyabona masikhuluma usuke emthandazweni sithi mthethelele lo muntu lo, uzothi kulukhuni, vele kulukhuni mawusuke emthandazweni. Kodwa uma sisemthandazweni manje sithandaza, noma uthandaza uwedwa, athi uNkulunkulu mthethelele, awuthi kulukhuni. Ngoba kuphi usemthandazweni. Khona izinto ezilikhuni uma singekho emthandazweni, bese kuba khona izinto ezingekho lukhuni uma semthandazweni. Hallelujah. Amen. Manje ke la uJesu bazalwane usemthandazweni. Esiphambanweni uJesu wayesemthandazweni. Uzwa lamazwi namanye. Uma nje thinta leli ayengidlule futhi nakulo ethinta leli elilandela leli ethi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Awukwazi ukubona ukushiwa uNkulunkulu ungekho emthandazweni. Uma usemthandazweni zonke izinto ziright. uNkulunkulu kuwe, umoya ongcwele kuwe, yonke into right. Kodwa uJesu okwenza abone ukuthi njengamanje uNkulunkulu ungishiyile noma ungifulathele ingoba wayesemthandazweni. Umthandazo wenza ubona izinto obungeke uyibone. Wenza uzwe izinto obungeke uzizwe. Wenza izinto obungeke uzenze ungekho kumthandazo. Umthandazo uyisimanga, yiwo owenza umuntu ahluke kwabanye abantu. Umthandazo
ukukholwa kungakwenza wehluke kwabanye abantu ukukholwa kodwa umthandazo wenza wehluke kwamanye amakholwa umthandazo wenza ukhuluma izinto angeke amakholwa azikhulume engeke emthandazweni khona izinto okudinga uyikhulume usemthandazweni zenzeke haleluya haleluya uyabona lapha ngaphandle ziningi izinto esesikhuthaza ngazo abantu bazalwane sithi abazenze abayikhulume abanjani vele noma bengayikhuluma ezingabenzeli lutho ezingashintshi lutho ngoba bayikhuluma bona bekhe emthandazweni khona izinto oyikhuluma noma ungayikhuluma noma ziyizwi likaNkuluNkulu kodwa mawuyikhuluma ungekho emthandazweni azenzi lutho nje azenzi lutho nje kuba ungathi awushongo lutho ngoba uyikhulume ungekho emthandazweni haleluya umthandazo lesikhuluma ngawo umthandazo wokugcina kwaJesu wathi ungishiyelani uNkulunkulu ungishiyelani uNkulunkulu ungishiyelani uNkulunkulu ngoba wezwa wayesemthandazweni elokho exhumene naye uNkulunkulu kukho konke uxhumene noNkulunkulu uyezwa uthi ngixhumene naye kodwa kwakhona le breakanyana lapho uNkulunkulu emfulathela khona washesha wezwa ukuthi njengamanje uNkulunkulu usengishiyile basemthandazweni haleluya uJesu uyisibonele esihle ukuthi wahlala noNkulunkulu nasebuhlungwini esiphambanweni bazalwane kwakungekho mnandi esiphambanweni kodwa uJesu wahlala noNkulunkulu wahlala kungekho mnandi wahlala noNkulunkulu wahlala emthandazweni kubuhlungu wahlala emthandazweni uJesu abantu bayavama bazalwane ukuba semthandazweni kodwa makufika le ikhathi ukuthi ayifane encimishina lezi ezikaJesu bangabe besatholakala emthandazweni kodwa uJesu wahlala noNkulunkulu kubuhlungu wahlala inyama yakhe izwa ubuhlungu wahlala noNkulunkulu uyabacabanga bonke ubuhlungu abuza uJesu kodwa wahlala noNkulunkulu phezulu kwalobo buhlungu wahlala noNkulunkulu wahlala kungasenyama yakhe yodwa nje esubuhlungu kodwa nje nomphefumulo wakhe ubuza ubuhlungu kodwa wahlala uJesu noNkulunkulu wayengeke uJesu engabuza ubuhlungu emphefumulweni wakhe ezosindisa abantu ezonweni zabo kodwa kube yibo abamemezayo bethi mbethele kwangeke kube buhlungu emphefumulweni wakhe abantu azobasindisa ezonweni zabo kube yibo abamkhafulela ngamathe wahlala noNkulunkulu kubuhlungu enyameni yakhe wahlala noNkulunkulu kubuhlungu emphefumulweni wakhe kodwa wahlala exhumene econnected noNkulunkulu ngoba lento yokuhlala noNkulunkulu bazalwane yokuhlala emthandazweni noNkulunkulu kwenza noma zikhona izinto ezingahambi kahle emzimbeni wakho ezingekho right emoyeni wakho kodwa uhlale noNkulunkulu ingakho hlabelelile bazalwane ngemzwe kahle lo wahlabelela bazalwane wathi hlala kuye ungasuki bekezelela izinto zonke angeke uhlale kuye ungasuki ungekho kuye nasemthandazweni
Angeke ubekezelele izinto zonke ezikushaya enyameni zishaye nomphefumulo wakho ungekho emthandazweni noNkulunkulu. Hlala ungasuki, bambelele kuye, bekezelele konke, uthembeke kuye. Haleluya. Lithi ke iBhayibheli bazalwane, ngesikhathi uJesu ehlele emthandazweni esiphambanweni, ehlele emthandazweni khona esiphambanweni, ehlele ebuhlungwini, ehleli khona lapha esiphambanweni. Lithi iBhayibheli ngaphambi kokuthi umphefumulo kaJesu uhlukane nenyama yakhe. Ilezi zinto mhlambe ezu5 bazalwane iBhayibheli isifundisa uzenzeka. Number 1, lithi iBhayibheli ilanga lafiphala. Uma uJesu umphefumulo kaJesu usuzohlukana nenyama ekade eqeda ukumemeza ethi babungishiyeleni, ilanga lafiphala. Siyezwana bathandekayo. Uma uNkulunkulu emfulathela uJesu, uma uNkulunkulu esuka kuye, ilanga lenze njani na? Lafiphala, kwabamnyama emini. Ngoba umhlaba bazalwane wawungakazi uyizwe lento yokushiywa uNkulunkulu. Wawungakazi uyizwe indaba umhlaba. Selokhu ilanga lamiswa kwathiwa lihambe kanje, lalingakaze lizwe ilanga ukushiywa uNkulunkulu. Kodwa ngalesi sikhathi uNkulunkulu eshiya, esuka emhlabeni, eshiya indodana yakhe emhlabeni, lithi iBhayibheli kwabamnyama emhlabeni ilanga lafiphala. Ngoba njalo impilo yomuntu ongena uNkulunkulu, impilo yomuntu oshiwa uNkulunkulu, kuba mnyama kuye. Kuba mnyama likhona ilanga, kuba mnyama ekhanyisiwe amakhandlela emsamo. Kodwa impilo yomuntu oshiwa uNkulunkulu kuba mnyama. Ngoba impilo yomuntu noNkulunkulu akusinto okufanele iyehlukane. Uma ke kwehlukana impilo yomuntu noNkulunkulu kuba mnyama. Ingakho hlabelelile wathi xa wena ukhona akubi mnyama emhlabeni nasempilweni yami. Ngoba impilo uma ke yahlukana noNkulunkulu kuba mnyama. Ngeke ngabhala bazalwane ngathi mina izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe nguNkulunkulu. Angithi niyibone bazalwane. Izwi anganoma niyafunda niphela noma niyabutha ubhalile ushenge nehlwe lapha egroup. Ngathi izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe nguNkulunkulu. Ngase ngithi umuntu uphefumulelwe nguNkulunkulu. Zona zowu2 lezi zinto izona zinto ezaphefumulelwa nguNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ngumuntu. Lezi zinto kufanele zihlale zihlangene, ziconnectene lezi zinto, izwi likaNkulunkulu nana nomuntu. Uma ke kwahlukana izwi eliphefumulelwe lehlukana nokuphefumulelwe, kuba mnyama emhlabeni, kuba mnyama empilweni. Ngoba kuhlukana izinto zandawonye okungafanele zahlukane. Manje ke nelanga lalingakaze lizukushiwa uNkulunkulu emhlabeni. Ngesikhathi uJesu efulathela, uNkulunkulu efulathela uJesu, ilanga lithi iBhayibheli umhlaba wezwa into, waba nomuzwa ongakazi ube nawo wokungabi bikho kaNkulunkulu emhlabeni. Lithi iBhayibheli lafiphala ilanga kwaba mnyama emhlabeni. uJesu ukhumbula usemthandazweni. Number 2, lithi iBhayibheli intenzeka emhlabeni, umhlaba wazamazama. Kwafiphala ilanga phezulu, phansi umhlaba wazamazama. Ilanga lathi mina ngikukhanya, kodwa ukuze ukukhanya
okuhle phezulu nasemhlabeni kudinga ukukhanya okunguNkulunkulu. Uma kusuka ukukhanya okunguNkulunkulu kimi, lathi langa mina ngiyafa. Ngibula ukuthi lapha ngithatha khona ukukhanya angisaqhumekekile khona, ngiyafa. Ngenye indlela ilanga uma kuthiwa lafi phala, kusho ukuthi ilanga kwasuka uNkulunkulu kulilanga, ilanga lafa. Ngoba makusuka yena kulezi kulento kufanele iconnecte kuye ukuze ibe nempilo, iyafa leyo nto leyo. Lithi iBhayibheli umhlaba emva kokufa kwelanga, wathi umhlaba siyoba yini kodwa? Ngingaba yini kodwa? Uma ilanga elingikhanye elenza ngikhanye, elingikhanyisela elenza ngikhanye, selifile mina ngizoba yini? Ngoba impilo la emhlabeni ivela kulilanga. Ilanga malilethe imisebe yalo, khona izinto eziphila ngenxa yemisebe yelanga, khona izinto eziphila ngenxa yamandla elanga, khona izinto eziphila ngenxa yalilanga. Uma ilanga lifa, umhlaba wawungeke unganyakaza umhlaba. Ngoba umhlaba kwafilanga kwacorrupsilanga, nomhlaba nawo wazamazama, wathi lento eyenzakalayo ayizange sayenzeke emlandweni. Ngakho makufa lo lethe impilo kimi, mina ngikwazi ukuphila. Lithi iBhayibheli wazamazama umhlaba, kwezwakala umhlaba ngesikhathi esodwa uzamazama umhlaba. Kunendoda ethandazayo esiphambanweni. Impilo bazalwane, impilo injalo, impilo bazalwane ibambisene impilo emhlabeni. Noma ungayiphika lento kaJesu uthi awuyifuni, kodwa impilo bazalwane ibambisene emhlabeni impilo. Impilo iqhumene emhlabeni. Uma kukhona okuphazamisekayo, imvelo indalo yonke iyaphazamiseka. Yikho lithi iBhayibheli bazalwane, ngenxa yokungakuthi abakwemphula abantwana bakaNkulunkulu, imvelo isaphazamisekile, yaphazamiswa ukulahleka kwabantu bakaNkulunkulu. Ngoba makulahleka umuntu, imvelo iyaphazamiseka ngoba lezi zinto ziyathelelana impilo. Khona izinto ezifayo ngenxa ukuthi wena usukile kuye, bese ziyafa. La corruption ilanga wanyakaza umhlaba phansi. Haleluya. Alibonge igama likaJesu. Number 3, iBhayibheli waqhekezeka amadwala. Amadwala ngamadwala abazalwane. Ayekho into enzima nelikhulu nje ukuthi ingaqhekezeka idwala. Kodwa ngesikhathi ilanga lingasenampilo, awukukhanya komhlaba esewufulathela umhlaba, amadwala phansi komhlaba athi asikaze siswe lento ayenzeka ngaphezulu komhlaba. iBhayibheli aqhekezeka amadwala, into engakaze yenzeke emlandweni kodwa aqhekezeka amadwala. Khumbula uJesu usebuhlungwini kodwa futhi usemthandazweni esiphambanweni. Haleluya. Number 4, iBhayibheli kwakunamathuna. Amathuna siyawazi bazalwane, into yakudala nje amathuna, into yayivela ikhona, kwafa umuntu nje kwaqala kwaba nethuna. Kwakunamathuna emhlabeni. Nawo lithi iBhayibheli amathuna avuleka. Avuleka amathuna. Athi uma engasekho uNkulunkulu, uma engasekho uNkulunkulu emhlabeni, nathi asikwazi ukugcina abantu bakaNkulunkulu kodwa umnikazi wabo engasekho. Haleluya. Ngoba lamathuna siwagcinele umnikazi walaba bantu abala phakathi. Uma engasekho yena,
asikwazi ukubagcina laba bantu la kithi ngoba akasekho lo esimsebenzelayo, akasekho lo the asimgcinela abantu, akasekho. Ngakho sikwazi ukuqhubeka sigcina abantu, sibagcinele ongasekho. Lithi iBhayibheli avuleka amathuna, akhamisa amathuna, avuleka amathuna. Naba bakade dala ngokusetshenziswa system yokuthi kugqoje edwaleni umuntu afaka shuthekwe khona, avuleka ngoba uma sekunyakaza amadwala namathuna lasemadwaleni enzenjani, avuleka abazalwane, ngoba uNkulunkulu uflathele umhlaba. Hallelujah. Oh, uNkulunkulu esuka emhlabeni, lezi zinto ziyenzeka abazalwane. Noma uNkulunkulu esuka empilweni yomuntu, lezi zinto ziyenzeka. Amathuna ake ngikhuluma into yamathuna abazalwane. Avuleka amathuna, asisakwazi ukugcina abantu. Ngoba othe asibagcine akasekho. Hallelujah. Yingakho bazalwane, uma uJesu ebuya, amathuna ngeke atshele umuntu ukuthi awavuleka akhipha abantu, ngoba uJesu uyobe semile emkhathini. Amathuna uzizwela yonto, uyasiphinda leyo nto, yasiphinda leyo nto. Nange ngasekho uJesu emhlabeni, nange ngasekho umoya ongcwele emhlabeni, yasiphinda leyo nto. Lithi iBhayibheli ayoyivulekela wona ngokwawo, ayikhiphele bona abakuwo amathuna. Athi asikwazi ukunigcina umnikazi wena engasekho la, asikwazi ukunigcina, seniyafuneka ekhaya. Phumani kwasho uSambule eShumayela kwenye indawo, phumani ngoba sekusho amathuna abazalwane. Namhla amathuna abazalwane ayahlabelela amathuna webazalwane, ayahlabelela amathuna namhlanje, ahlabelela amathuna namhlanje, ahlabelela amathuna namhlanje. Hallelujah. Ahlabelela ingoma eyahlukile, kodwa ngalelo langa ayobe ehlabelela ingoma eyahlukile. Ahlabelela baze bawavumele ocebisile emakakula, bathi yonke indlela ihlula la. Ingoma yamathuna ayikhompozisela wona amathuna, athi nawe uzokwenza njani la njengamanje ahlabelela lawo ngoma amathuna. Uyabona njengoba nawe ugula nje, ayahlabelela amathuna, athi indlela idlula, lathi nawe uzokwenza njani, uzohlula. Kodwa mhla uJesu bazalwane esukile emhlabeni ngomoya wakhe ongcwele semkhathini, amathuna awushintsha iculo, ayobe ngasasho ukuthi yonke indlela idlula la, ayobe sethi phumani, ebesethi kulaba bangakafi, lingabe nisesa, hambani, nina lesesimgcina isikhathi eside kangaka, phumani, nina nisaphilayo, hambani. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ke uNkulunkulu eflathela uJesu, amathuna afela avuleka, athi asikwazi ukuvaleka engasekho umnikazi walaba bantu, asakwazi ukuvaleka. Ngoba imemezela khona ukuthi ngelilanga azawufuleka ingoma izawushintsha. Hallelujah. Lithi iBhayibheli number 5 isihenqo sethempeli sadabuka kusuka phezulu. Isihenqo sethempeli sadabuka kusuka phezulu kuya phansi. Kwaba ngasasika isihenqo sethempeli singathi iyo le ndwangu bathandekayo, kodwa mayiphelele njengaleya ehlala lapho bondeni, yehliza ishaye phansi, yehlukanisa indawo engcwele kanye nendawo engcwele. Kuleya ndawo leya
Kwakungangeni bonke abapristi babegcina la bese kuthi kuleya ndawo engale emva kwesihenqo bese kungena umpristi oyedwa naye umpristi omkhulu nakhona ngena kanye ngonyaka kuleya ndawo leya afika ashwelezela abantu ngeziphambeko zabo shwelezele bonke abantu angena kanye ngonyaka azovuma izono zabantu abesiyabashwelezela kuNkulunkulu. Nkosi ungebenzeli umusa nakulonyaka esiuqalayo. Nkosi ungebenzeli umusa. Bonile bahlubukile bakhonza opari bakhonze izithombe benza konke okungafanele kodwa Nkosi baxolele uNkulunkulu kukho konke. Engena kanye ngonyaka ephethe igazi lesilwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu emshiya uJesu efa. Lesi sihenqo sethempeli sadabuka kusuka phezulu kuyophuma phansi. Safuleka. uNkulunkulu efakaza ukuthi bonke abantu sebengaziyela kuNkulunkulu. uNkulunkulu efakaza ukuthi yonke iminikelo namagazi okwakungena ngawo la awasadingeki ngoba selichithekile igazi elilodwa elinqabile lika Jesu Kristu. uNkulunkulu efakaza ukuthi inkonzo endala yeTestament elidala suka namhlanje iyaphela. Sadabuka isenqo phakathi nendawo. Hallelujah. uJesu usesiphambanweni njalo uyathandaza. Ayikwazi ukwenzeka lezi zinto abazalwane engekho thandazayo. Igcwaliseka imibhalo usesiphambanweni uJesu uyathandaza. Kugcwaliseka kufezeka izithembiso usesiphambanweni uJesu uyathandaza. Thina sifuna ifezeke abazalwane singekho emthandazweni. Semthandazweni uJesu uyathandaza. Hallelujah. Lithi iBhayibheli sekwenzekile konke lokhu uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Yizwi lokugcina abazalwane. Sekwenzekile konke lokho uJesu wayesethi ke Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Lethemva kwalokho waphuma umphefumulo wakhe wafa. Kodwa uJesu uyabona ukuthi usemthandazweni uma ethi sekufika isikhathi sokuphelela kwezinto, sokupheleliswa kwezinto. Athi Baba ezandleni zakho. Ayi ungathi lo uNkulunkulu obefulathelile. Usencenga uJesu emthandazweni. Waze wabuye wambheka. Ngoba mayisethi Baba ngiyawubeka umphefumulo wami ezandleni zakho. Akasamfuni manje uyise. Akasamfuni uNkulunkulu ukuthi ungaphi. Akasakhali ekhalisa ukufulathelwa uye. Kodwa manje useyambona babhekene naye. Ayi ngoba ukuhlala emthandazweni bazalwane kunomvuzo omkhulu. Kukhona la ungahlala khona njengoba noJesu ahlala usungathi uNkulunkulu akekho ngakuwe. Kukhona lapho abasemthandazweni khona uzungathi uNkulunkulu ukuflathele. Kukhona lapho ngabasemthandazweni khona uzungathi uNkulunkulu abantu bakushila abantu bakujikele.
Kodwa uJesu wahlala waze waguqula ubuso bakhe uNkulunkulu. Wabheka ngakuye indodana yakhe. Lithi iBhayibheli wayesethi uJesu Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Sengihamba manje ngiyezwa ukuthi sengihamba manje. Ngiya ethuneni endaweni yabafileyo. Endaweni ebuswa uSathane. Kodwa ke before ngihambe Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Khumbula phela bazalwane ukuthi abantu ngalesi sikhathi seTestament elidala babefa bayogcinwa eHades. Lapho abantu ababevalelwa khona isecurity yakhona kube uSathane. Ingakho amawashitawo nje nakule insuku shuka ubuza inkomo sehleli lapha phansi yokutshela uyawazi ukuthi mawufile athi wehlule uSathane. Ngoba abantu ngaleso sikhathi babefa beHades bese beyogcinwa isecurity yakhona uSathane. Hades. Manje uthi uJesu angikwazi uhamba nomphefumulo wami ukuyogcinwa yiloya muntu loya. Owami umphefumulo ngeke ugcinwe yiloya muntu loya. Ngoba mangifa ngihamba nawo umphefumulo wami ngiya lapho abantu abafa baya khona. Kusho ukuthi nomphefumulo omkhona isikhathi lapho khona uzogcinwa ile nkunzi le inyakanyaka uSathane. Wathi before ngiye lapha lapho abantu bafa bayiswe khona. Baba ezandleni zakho ngibeka umphefumulo wami. Sengihambile nawo lo mphefumulo kule nyama. Kodwa manje sengehla. Ngiyawuhand over kumphefumulo wami Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Lithi iBhayibheli masifundisa uJesu waba ngumuntu wafana kanye nathi, wafana nabantu bonke ngakho konke. Ngakho nakhe kwakumfanele uma efa ahamba ayethuneni ahamba eHades naye njengabantu bonke. Kodwa wathi uJesu angikwazi ukwenza lokho. Ngoba phela uSathane siyayikhumbula indaba kaSathane noJesu mayifika uSathane kwabanga yona leyo nto. Wathi uSathane guqa kimi khuleke kimi. Wathi uJesu nakanye nangowodwa umzuzu angikwazi ukuguqa kuwe ngikhuleke kuwe. Kwalithi iBhayibheli kwamshiya lokho kuSathane kwamshiya lokho kuSathane. Kwathi sesiyohlangana ekufeni ngoba bonke abantu abahlanganyele igazi nenyama bazokufa. Sho. Siyohlangana eHades now. Ungangehlula namhlanje kodwa siyohlangana eHades now. uJesu ma esefa ebeka ukuphila kwakhe ingakho ekubeka ezandleni zikaNkulunkulu ngoba wazi kahle ukuthi uma engahamba na umphefumulo usuya ezandleni zaleya ndoda le ayehlula wathi ngeke ngikhothame uma ngihamba nomphefumulo wami ngiye eHades ngizofike ngikhothame na kanjani uSathane kanti akufanele amadolo ami nakanye aguqe kuSathane. Wathi sangiya kuyo ngiyendaweni yayo ngiyala ibuse ngoba phela ushilo uSathane lapho wathi yabona wathi buka lo mhlaba lo buka yonke lenkazimulo yonke lobucwebe buka wathi lento inikelwe ila ikhala lapha ezandleni zami lento le yonke into yalomhlaba ikhala la ezandleni zami khala la ezandleni zami kufaka phakathi na iHades indawo yabangasekho khala ezandleni zakhe. Ingakho kuJesu ke ethi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Wabeka umoya wakhe lithi iBhayibheli emva kwalokho wenze njani na wafa. Wagebisa ikhanda sho njalo amanye emva kwalokho wagebisa ikhanda wafa. Kwangathi uthi Sathane noma usungafika ke manje uzothatha okuthathayo. Kodwa umphefumulo wami ususezandleni ayisaved. Ngiyabona uSathane bazalwane kuthi awaligebisa ikhanda awafa sengiyomlanda phumani bafala phumani madimoni nihambe nimlande nimlethe la simehlulile namhlanje siqedile ngaye sinqobile uzolala ekhothama kimi namhlanje.
ingakho lithi iBhayibheli kwathi uma kusondela isikhathi sesabatha sokuqala kwesabatha kwezabantu bazomcheck ukuthi ingabe usaphila noma ufe ngempela. Uma ephila zomphaqaza ithambo ukuze igazi lichitheke masinyana sheshafu. Ngoba kwakuyizithunywa lezo ikaSathane, hambani nimlande azokhothama la kiyo. Lethi iBhayibheli zathi uma ifika lezo thunywa lezo zamfica sefile uJesu. Zase ziyacasuka ezinye zazo. Zathi wafa singakawubamba umphefumulo wakhe. Ufa kanjani? Ngoba sithunyiwe kuthiwa asulande umphefumulo wakhe. Ufa kanjani? Sizofika esithini uSathane uLucifer singabuyi nomphefumulo wakhe. Lithi wavela ladonsa umkhonto lamenze njani? Lathi ukuthela mgwazi uJesu. Lathi akusena ndaba. Kodwa silong nje ubuhlungu benhliziyo yamabi ngikukhiphele noma sengikukhiphele esidunjini akusena ndaba wamgwaza. Hallelujah. Ngoba uJesu before afe wathatha umphefumulo wakhe. Phela uJesu uNkulunkulu uthe ngumuntu phaqe phelele kodwa abe uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakhe wasebenzisa ilungelo lakhe lokuba uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakhe wawuhand over kuyise. Hallelujah. Asivale. Uma ufunda iHubo 31 verse number 5. Awulifunde sivala ngalo. Umoya wami ngiubeka esandleni sakho. Ungikhululile simakade uNkulunkulu weqiniso. uDavid usebenzisa lamazwi ehubeni lakhe ayisiprofeto. Umoya wami ngiubeka esandleni sakho. Moya wami ngubeka esandleni sakho. Ngokuba wena simakade usungikhululile. Amazwi omthandazo. Umoya wami sengiyawunikela esandleni sakho uNkulunkulu. Ngokuba wena ungikhululile. Nanga umuntu okwazi ukukhulula. Uma impilo yakho uyibeka esandleni sikaNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukukhuluma ngalento bazalwane egameni likaJesu. Uma uDavid ethi umoya wami ngubeka esandleni sakho. Isiprofeto. Kodwa futhi uma uJesu bazalwane ethi esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Ibe siyahlangana lento ukuthi wawusukhululiwe umoya kaJesu enyameni. Uma usukhulu ethi uNkulunkulu ngoba usungikhululile kule nyama le. Umoya wami sengiyawunikela. Umoya wami sengiyawubeka esandleni sakho. Kudala ngithwele le nyama le manje usungikhululile. Umoya wami ke sengiyawunikela esandleni sakho. Kwakungumthandazo abazalwane owawuthandazwa ngabaJuda lo. Njengoba uJesu esho nje uDavid esho nje bayisusela endawo encwadini yabo yomthandazo. AbaJuda abazalwane angithi iBhayibheli lishilo abazalwane encwadini kaDeuteronomy chapter 4 verse 4, 5 and 6 ukuthi ubafundise impela abantwana bakho lamazwi. Ubafundise lapho ulala, lapho uhamba endleleni, lapho uhlela, ubafundise impela wona. Manje ke kwakunamazwi omthandazo. Ukuthi uma usuhlangene umndeni ntambama kuthandazwa sebezolala
bese bayawusho leli ngelinye lamazwi ababelisho bethi uNkulunkulu sengiyalala. Ake ngusize nawe ulala ungathandazeli ongazi ukuthi uthandazelani mawulala. Yiko ungathandazeli. Babethi ngoba sengiyalala baba. Ukwazi kwami konke kuphelile. Ukuhlakanipha kwami konke kuphelile. Sekusebusuku manje ngiyalala. Ukubona kwamehlo ami konke kufiphele. Yonke imicabango yami, onke ama-plans ami osuku aphelile. Sengiyalala. Bese bethi ngomthandezi ayisekho into engangisiza manje. Ngoba ngesikhathi ngisabhekile ngiphila, bengikwazi uma khona into ayifuna uzongichopha emehlweni ami ngicimeze ngivala amehlo. Uma imoto ngiyibona isakabi ifuna ukuzongishayisa ngikhweshe. Uma abantu befuna ungenza kabi ngisuke kuleyo ndawo abafuna ungenza kabi kuyo. Kodwa manje sengiyalala. Ayisekho isitho eyithweni zami manje esizobe singisiza kulokho. Sengiyalala. Bese ke befaka ke lo line ke bese bethi baba sakusezandleni zakho ngomoya wami. Baba sakusezandleni zakho ngomoya wami. Ngisamile imini yonke ukuvikela umoya wami. Manje sengiyalala. Sekusezandleni zakho ke ukuvikela umoya wami. Bese bethi baba ke kusezandleni zakho ukuvikela umoya wami. Bese bayalala. Omisitha sengifuna ebusuku. Njengoba sengikade sengifuna nasemini ngifika. Sekusezandleni zakho. Uma bathakathi bengifuna ebusuku. Befuna ungenzakalisa, befuna ukungigqogisa. Baba sekusezandleni zakho. Omizitha bekade ikhanda ugobe imini yonke zifuna ukuyenzakalisa impilo yami. Sengiyalala baba. Sekusezandleni zakho Nkosi. Bese bayalala. Belale bephumule. Bazi ukuphila kwabo kusezandleni zikaNkulunkulu. Wani babemkhola uNkulunkulu ukuthi uma bethatha umphefumulo wabo bewubeka ezandleni zakhe zikaNkulunkulu kuphephile. Ngoba ukwazi ukubeka ukuphila kwakho la kungaphephile khona. Sesiyavala egameni lika Jesu. Kodwa kwakubiza abamethemba uNkulunkulu. Bese mabelala bethatha into ebalulekile yabo beyibeke kuye. Baba sengiyalala ezandleni zakho ngibeka ukuphila kwami kuwe. Thina sinenhlanhla abazalwane asidingi ke ukuthi size silale kuhalale kube sebusuku. Kuyimasi sizothi baba ezandleni zakho siyayibeka impilo yethu. Siyibeka imini bazalwane, siyibeka sivuka. Sithi baba ekuseni sesiyavuka siyayibeka impilo yethu ezandleni zakho. Siyibeka imini bebade abantu. Baba sesihambile sekula. Kodwa impilo isaqhubeka, ilanga lisaqhubeka. Baba sibeka impilo yethu ezandleni zakho. Bese mase silala ebusuku siphinde siqhubeke sithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Impilo yethu bazalwane ngamakhono. 1 kufanele ihlale besemthandazweni. 2 kufanele njalo siyibeke siyinikele ezandleni zikaNkulunkulu. Baba ezandleni zakho sesiyawubeka umoya wethu. Baba ezandleni zakho sengiyayibeka impilo yami. Baba ezandleni zakho ngoba wethembekile sengiyabeka. Uyabona abantu abangamethemba uNkulunkulu ababeki lutho kuNkulunkulu. Kodwa abantu abamethemba uNkulunkulu yibo ababeka utho uNkulunkulu lwabo.
ngisho ukukhulula ngomnikelo abantu abangathembi lutho uNkulunkulu ababeki lutho bathi iBhayibheli zibekeleni ingcebo lapho khona ingekho inundu khona engekho namasela khona kungene ngapha kuphume ngapha hayi ukuthi abeswa bayeswa ukuthi abamethemba uNkulunkulu ngoba umuntu engakwethembi akabeki lutho kuwe. Hallelujah. Kakhulu imali kodwa umuntu mawumethemba uNkulunkulu simethembile bazalwane yingakho sibeka impilo yethu kuye. uNkulunkulu simethembile bazalwane yingakho sibeka nemali yethu kuye. Simethembile uNkulunkulu. Babe ezandleni zakho. Sengiyawubeka umphefumulo wami. Jesu washo into enzima kabe. Wathi umuntu la kunengcebo yakhe khona. Lapha kunengcebo yakhe khona. Ilapho kufunyanwa khona inhliziyo yakhe. La kunemali yakhe khona lapha kufunyanwa khona inhliziyo. Wathi ningasibekele emhlabeni. Kodwa bekani kuwo. Impilo yethu bazalwane la kunempilo yethu khona ila kunethemba lethu khona ila kunengcebo yethu khona ila silindela khona uma sidlula kulomhlaba umphefumulo wethu siyohlangana nawo khona. Babe ezandleni zakho. Ngiyawubeka umoya wami. Hallelujah. Umoya wami uyakudinga wena sindisi hlala lisho lililanga umoya wami